Umlisa wakwaZungu igama lakhe okuwusifundo uposte umthandeni ey'nkundleni zokuxhumana wathi ugqoka ama-fake akayeke ugqoka ama-fake. Abalandeli begqoka Elisha ayibaphathanga kahle lento eshiwo yilo mlisa kangangokuthi bakhomentile kwagcina sengathi kuyaxatshanwa kubangwa ukuthi umthandeni ugqoka i-fake. Bona bebethi umthandeni akayigqoki i-fake futhi bebenemibuzo abayibuza yona lo mlisa agcine engayiphendulanga kwase kusuka uthuli. Webaculi bamaskandi ake niyekeni bafowethu ugqoka ama-fake, aniyekeni ukuyiphoxa bafowethu. Yabona nje lesikhwama esiphethwe umthandeni esigaxwa umthandeni i-fake le, isikhwama segucci siyi-fake. Lezi khwama lezi bayi-order ko-Facebook lezi nalesikibha sigqokile futhi siyi-fake. Hayi bafowethu musani ukuyiphoxa bafowethu, hayi ngathi nini imali bafowethu kodwa nigqoka ama-fake. Hayi ngeke bafowethu, aniyekeni ugqoka ama-fake emthandeni mfowethu wazwangiphoxa mfowethu. Mawukuthi ubuwenzela ama-likes ngale video yenzile ushaye phansi mkhulu. Awukwazi uku-experience i-fake, awukwazi ukunotice i-fake yempahla ongakaze uyigqoke. Isikhwama segushi wakwaba naso yini? Siyimalini? Usithengaphi? Yini igama lalesikibha usibiza nge-fake lesi esifaka umthandeni? Yini leya brand? Khehla ngeke mfana kithi uyishaya zangakhala bawugida ingoma yanahlombe nje. Gedeke mfana acoconya kumaskande fuseke. Shit. Hayi mfowethu mina nginandaba mfowethu noma ungangithuka uthi kupho kwakho hlala amasenja kodwa kusala mfowethu lesikhwama esiphethwe umthandeni njengamanje futhi angithi asibona sesini i-fake. Lezi ikhwama lezi ikhwama zamapholo eziphuma no-wallet newashi nebhandi lezi ikhwama zi-order ko-Facebook i-fake nalesigqoko esigqokwa umshovo futhi se-icon naso siyi-fake neskipa lesi esigqokwa umshovo futhi siyi-fake. Bafowethu yekani ukugqoka ama-fake bafowethu nabaculi bafowethu nemali ayingeke bafowethu niyasiphoxa bafowethu siyabasabalandeli benu.